Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi rahari janji harmo mpango watu sikwale wenu ngamjuka razirinji mbabi harmo mpango rakanu mfumo rakanu ukanga ndwanu kaya harmoni kamjashinde maudunga garajori jizamnanu kuta mzima uwa ili haruma mpango wili ini mwachunde hawasi maudungu mpango wili shindi mzubutiwa no hakika wahenti hatu bani ya faliki ya njoyende nani ho wahanjume wajowebehe abanga mjuka razi ni jemba haruma mpango uwo rangu engeri njii haruma mpango makususi kao nganjo mwambiani umhutasar haurambo hujimli fuwa hayo bada da kanta shibanu mjuka razi ke wazima ribashali zeni mbabi haruma Émission rabira kwezi ngariwa nao marainia wahafili hanizi hazahao wandu wahafili hanizi mashuhuli zahao na hunungariwa nao voti za fanyishiha ranguli li 14 janvier mwajiji do 24 zahisa zara wanena tija zahe iseni baada yabo zende zikakorjewa ni mahakama ya juu kao juma yabo kayati yabo karamba mahakama ya juu yode biramu ya henti shochi mru maksus hakaya izo yenti ya hisa ya renga decision kama na mru shinda ya mbetindi izo hakaya rekara is reka mawakala reka kaadhi reka mufti reka militeri kabana mru ya shinda ya hiyo jumwe biramu na ni mahakama ya daula izo zikanti harma Émission rakahanjari mwashilizenizo zikanjari njie harma zibutalikao zibiri harma zivoti vutikao rikawo na video ze circule munziani za Facebook haweza ngambe dezenjia za Facebook ikaw hena mzima dani ngabo nusu warenga ya akili ya ukaya ze voti zirishanai nusu ngwambao ze voti zibirindo yunda zile kao wanadamu ngwashinda nao rono ze voti hizo wazaresheha baka ya janibu za siasa kao zikao jitekeleza haruma zihele hizo ama ziresulta hotolwa hena mzima haka wone sokaya yeye di wahandani yedi wahandani ya hundra yabo bada yedi handani ya hundra yabo wakumuriwa toshiha wakushahidifu wahe jimla ya hema siwa wajeni wenchi ze komunitezo ntipia ze daula ikao zo shughuli hanongo za voti waka hadhir waka wanaza nugo hizo shao ntipia kabati atendee mahakama ya hatu wafanyeze kosta zao wenzao wahari yabo yundi hokaya babirizi butala harumaze biro za voti bali ngapo zoni sao kangapo za jusiwa raha wakati za kabidi ziwa ukazi jusiwa sareleza mtana ngapo wakaurenga wejaza ani rionongo zinchi za vira basi wandu wasa wajitekeleza harume daula abungari johamba wawaswili daraja ya mengomirandari na mbili ya kubali ukaya wanadamu wao wawajia wavoti yo mshikululo banu hindi umshikilingo ka nge bidio rele wane ukaya harume wanadamu wao wantipia inambia kahenda ya voti shabo e bilete hahe haizumania mru maksusu ama eshilo ajali kechu kiri hauke na ukiri mwanadamu ichoka wanti pi ya tobohe haki hahe ya ukalewe inu ngami haruma yezi ngantobo hawoiba ngami na jeishi haungami na wandu wajoshinda wende haruma ze biro de votizo ntipia hawo wewe boraia awe bo zamana fulani wenda kandida kuna ujua baho bahari
gojo shinda mahaloli yo wa mieda ula izono kwekao garanzori rizitana bae ya baba kisha juge ya juge de mahakama basi babe ha garjomba reketi wandu wa proklami ukaya lasha kafi urunde haki hatu makandida wabeha arumai mahakama ya juu ya tukiwa ukaya ze voti zinu zibiri haruma witi basi wa kauli ndiyo kati za ruta za kaulawana basi wa hundu kaya harumu wanadamu wajitekeleza garjuhamba 191,297 garjuhamba wandu zihijana na mengo shindani wa mweja na zihi na majana shindani na mengo fukari 191,291 waudu wandu wa Comores wenda wavoti shaharumu wandu wa uwansi pia badi babiri matata imatata ya birije ngabu wandu wa tukahenda we jaza ze bulletins zaka utorengwa ni makiesi hayo haruma sana neza mchana izo ndizo raona baina baadhi ya hatu rika hukumu kaya balanga bo scenario ilo banu wala ukaya ngabu wandu wajitayarisha wende wamenyeze voti je mchana na dhahir mwanadamu yasibutu ya rangi makarto ya voti ya bire haruma mji bohari yabo makandida wadu wazia munjiani hawo je wadu balo portable na mriende mchana dhahiri ya dore nga feine ntanu hablet paki wa mapake wa voti ende ya dosisa abjona bagaya ibaba nini scenario au baba nwandu wakanja wamenyevze voti lish ala lojuzisa ibane zakafanyisha balandu wanzu wamenyeze voti hawala wandu hakika wa hunde voti uli suala rajuzisa basi ende harumaze zinatija zakautolwa yeseni wende wajihundu kaya wahona na nukta mengo mirandari na mfukari wahudu wanadamu wambawa wavoti nandi wavoti azali wanadamu waoje tusibutori zambi ukaya wavoti azali nabo wanduwala ulawiti ndio ataka ujisa mpakia vuriza au makiesi ajusiwa eni ya vuti sisi ringo nao banu ya analiziza hatu rika ngaramba ukaya bala wandu wakahanza wamenyeze voti hauzila scenario jode hili sisi raka ufikiro kaka na udwandu kando ngojunga jumkinishia gabu wasaba mka zila kweli gabu wasaba kabajabira witi wawandu wararu wahitalifiana basi baada zimesho harume mahakama wende wakanti zila zilona dutu zehema kiesi ya rengwabo mchana wala waka zila biro za tukavuriziwa na za sara tukauzijuwa wazanile pia haina babanu baka subso wanile warudi wadungu wasaya ratukauzijuwa wazanile zinatijawala wano kazanilewa yode la kabalia 97,000 ay 9,378 jishenda na majana marada mengo fukari na nani izo biu de votinga yachuka hanilewa izo zinji haukayaga mono bureau de vote ngabelona majana mane matanu hata ngabendo shihwe na ngasina wanadamu zuishenda na majana marari na mengo fukari na nane tuamba 9,378 rilewa nendo 9,378 wadu wanadamu wachuka hanilewa izo bureau de vote zinji sindasila bahi makawone matata bangabo za saya yani zilona mna aduti mtiti zikahanilewa esina ngasi jao hindri
ngazi jao kaya harume Cour suprême wanu wanadamu ikao kwa tu presente jani mwicho kayo ntipia baada Mwenyezi Mungu ya waumba ya wanikazi wa manazini wa amini Mwenyezi Mungu kayaidi ya wanikazi wa manainu na wali amini wala kwa nauru aria wala kwa nofu furute mwicho kayo ntipia zinatijaza washilo mahakama mahakama wa warele yao kaya Mwenyezi Mungu juu wareme mbuda shakwa jakanti wadoka na mnadutu ka beseinu wachwani le pia 9378 voix wachwaza annulé izo des atolwa ni Cour suprême abweka ujayonesa hindri ikaujayonesa kaya wanadamu ya Cour suprême wabalie mahakama ya juu ya nchi ya hatu wanadamu ikaungwa unetre kwa tina upande hunu wala hunu nangabu mazambi kwa mwanadamu kujojozwani ya mwananya Muislamu hakai haina wakati wa tuwema kalima ya wafanya fitna hawakize mwananyu ho abunga haramu hariyabo na yabo Mwenyezi Mungu jore mambo da dunia na akhira ina mndu ngena yabo ya joka ulala hina mndu ngena yabo ya joka ulala la shaka fihe na mndu yafikire ya hayo kaya uonjini hao ngoma mahamego minani hata ngendo hata mengo shenda abunga rjo hambe experience divi yo mahamisha siamba kisha yabo kwa tujo wafanye patobi iho wendao uamini izo wafanyao na waamini Mwenyezi Mungu na waliamini horengazi za maana zitu abo wewe raia shabakisha hindi raia kufanyiza hao ushitaki wamba nguzulumndwa sisiramba ukabala baka scenario wala wamba ukwaja zulumndwa zilade haki ina mzima ndasi hakana ponzi ya siha shanga bujuji mzima baada Mwenyezi Mungu ya msisabu bana juma nsi hamba mahakama wao de majuji waloko bana juma nsi ibana mushkilo la bana hindi ibana kweli wanadamu wanungu ambao votizi hibwa hawa wanrikao wapanga msajaja wafani dole suala ranzori juzise iwan hakika wakahenda haruma voti hawa ndo wakautsaba na renge haruma wakati lonu imbaba ulozo hakaya garjoshi butirambu kaya arme makandida wachan basinga kandida choi abdusefu ntujwa kanyi mkahumona haruma meeting shama meeting yo mjini hao doshiku ya kabula basi sharagu yabo njamona mji wasaya hawiyaju hakauringa magari yafanya kampani hauna mwona yenda haru njuani au mwali hauna mwona yendo kapitali yafanya mitingi harume kapitali njaka humona ragudu wakati kampani ya abudo hatejeba ziwa minja mmoda hatochukua kaundu wakavoti nja mwona shochika heze resulta nchandi somona haruma mabangwe yede actuel uli wabasa ulo mkalimani wahe wana makandida wao haina usikungu rongo na haina wakati ngwendo mijini we swali juma na yede urongo yema na domo la hakahanda utaha ya undevoti hakajaganda cha undevoti yebala haka utahando ngwendi na juzise mriatoa mapesa ya candidature mriatumono kati ya kampani hata ze voti zireshe shancho mona basa ngi umarengweni wakati wa kampani akabidia lengi katika honeha sho wakati ze voti za waziwe na mriaka hunda haunruye Cour suprême watu waze na tija zao watowa shaba sakari bono marengweni tulos ala lahandani ranjoro zise maraia emdu walangu tahundongo indi na rajemba bi harma ima kandida wasa narame kiki Mohamed Daoudi kawai haka waziri wa habari za ndani
njia kauzifanya zonti pia shaende ya verifie ze voti heli ambao hawashula harumashesi washajuan bali hata ho voti hao kajinda voti shaende ya dubonji yani sisi kapsore kanga bonongozi no bwani wala shari ritoshiha hizo mahakama yafanya wamba wanule yeje wakauka ajali biro de vote hamanda zile za toka hanulewa yabo yembana wakahiwa na hindrini hata ze vote zile zianulewa na watu jurunga humbwana nani ngwamukaya wawiji ufanyishiha na wila wakauzidalia sasa zifanyishiha zanulewa abaka boza sasa upotezi zilo yapo na hunu ikadida wahe ejua Dr. Salim hajitamka hama hadisi ya hahi yafanya dene parti ya jua wabe parti ya jua inungio nyindudu hazi ngio na akili ngio na mindu ngio na mihono na ngio na wandu wajukansi wajipangie parti ya hao inamne kama wajikawjigabili inamne wajitairashao je la parti kao za bakisha tena ngwarido mpara ngwarido wapara na hulayo frokome la rambo fro election na la mouvement na lawe shia wahisa wafereshea daula rais wa daula hokaya wakubali kwa yaze voti zibiri namna alazi aze voti wakubali decision ya rengwa na Cour suprême yamo na rejuge mbabe harmoya les ala hilo tena hakubali decision hokaya ekarendo tunda harmoya 9378 za mavota ya watoka hanulewa miji na miraya toka kesa za voti za toka hanulewa hakubali mtu hamandu wao hokaya zirevadikacho zafanywa pia ukabafanya matata shazi jia bazikorije mahakama na enge mengoni mwandu anugone mahakama ukawe mdwa mahakama la shakafia kubalidogo hamanda hizo iwoba kisha hindri wanwandu kao marjomo bianuka yangu atahau baya wandu wa revendikeo wabakisha basa ngwa atahau baya ile banga walitahau hanamna hindri riwono handani usiku wa handani baada zinatija za tolwa vafumna jana ikapitali rendo ndaka shaidungu yavo yemiri ya usiwa handani demiri ya ekosistemu ya henti ya hatu mirikao deibali yao ya ekosistemu yeheze nyunyi sijobo ntiju mihini yode kao izulumdo handani ikao gebalao zenyunyi kao gizo komori basa ya zehansi yao demiri yo demiri ya usiwa handani wardi wadungu tena yemiri ya ungulwa kana bili mivuri hapa shata jukao atajwa swabo tse mivuri hapa ila shari wonovuri hapa wardi heziwa ngilo majana matani baada wanguwe miri kunuvuri hapa tena baada la kama jana maili na mengo mitano au rali jana ngakaparisa vuri hapa shapa shali heziwa ka vuri hapa jiba ngilo majana matano na abo wakati wakaurevandi kazi birizi zevoti zibiri nai nane ze selili waziti harumwe miji ihazi wakaniyo doto huu sisa mivuria pabonti na miembe yevitena ngehe yao hau ali haku rahano madoni hula ebani makandida wanungu ataharuwendi aburoni hatwari yabira haruma period ya mifumo millions heliens ya hatu ya ngamia ibakishanera hiya ya juzi si wanadamu wanu hakika ngwataho heri ya hensi ya hatu dus alekao garimdidao ni mjijibulie wanyi hauka yangu wabira wenji yaho mijini na abo wanji yaho mijini ngide mwareseveo
Nide mwalahikio, nide mwambia wezo, nide mwajibu wezo ambao, litamatilo buwenjamai, ikayanga manjensi hatu amani, wandudanyi, kama mga minsi hatu inji haru mashari, na mkodo, wandudanyi wa marainya, nide mwona, haukayanga sina mahakama, mahakama ya sayatu wa resulta, yabo kama no juma yabo. Leo inuanti pia, ina mdunge rais. Wambokai hatende, kikiede presida, hatende, na kujirivantiketa mamadu wakati vungule mana shekulisha kwa jenda haruma voti wala kwa jabe hamru ya movement kabati voti kwa jabe mdo frokome kwa jabe hamru yawe choka onti pia o tudwa jaba ngwati yao bwe munziani tindao shado walikao wasawajirevandike yao lo ajali ya mwanamkuu Moria la weroho na wasando zidoro na wandikao mpaka wahuzomu handu zao neze aruli za hao ingewa shidi wa roho harume ze prizo watilo hukaya wangamiza mwamala zinji waka ajali ya rongozi njizimanyi halasha kafi wandu wao walive ze mali hizo ingewa roho mopirizo ajali da wanu opposition yabo tukajani mwanikaya ngaranjori rohe umvau rangu rejere conclure mwishoni sana rinjia harumo mva wahe comportement yahe wananti akomoro huswanda wanu mabu mafundi kwezi watukufu harume mada hiyo yongiyo muhimu ndondo emana bangiyo muhimu hindri giyo muhimu hakaya tishamna jana aka unapize mafundi na mwishezo ya hamba murongoza kidini kuhusu jana dalili ya aya Qur'ani au hadithi ya mtume nusuzi rokoyi shango sungo habari kubiri alafaki burengelu hayiho uromba mbalu hayiho ujabsa ngofuti masha Allah ngofuti bodokte yo video ya kamili na jo kupita har maskaneri wallahi na Mwenyezi Mungu yesijadiyo tetanteti wala kartundani hata izo nyinyi mwasoma ali haji wao Mwenyezi Mungu naturehemu sio video yako ya partage wa ukosoma hadithi ya mtume tujabalo kanza beje wado asoma kwa Madina wado diramu ya Madina tujabalo kanza beje kutombisa mlima manza uvuza duniani na mwishiheli ya soma inataha yumli dhalim hatta idha ahadahu lam yufli ishabu msoma na yuho manta ya hadithi yore kwani Abi Musa yibosho ya ibn Adam waliha mtu jomo eko li hazani muftara hindi kama ndo tunda wemna jana mtiti kabisa wa mahambishashi mkrisha hendi harumansi ya shiarabu hasomo na abo chena wandu ya kaurongoza yabo wao wandu wadu hazi wajoshida yake mji huwa hao wandu ya kaurongoza kaba kwa jokao jomba hao hauke o wajuhuku hawake wa baba wemna jana we izo rajore niso hinti ngarajori waneso kaya sisi wakati mria zao mwana basi mdu ngombe kaya mgunanze ujonjushe shana fuzi juu anutemu wana ntingoni uhunde ilmu na faida ijoka injira hana yondoniyo mgobe ilmu injira hana ndoniyo wewe fundi ngombe we mwana haho mnashiweni wa haho mgombe daraja ya timizo msomo yende njeze msomo wa juche na ya unde madaraka ya jura hana wewe fundi ulo bala na njombe ngani mfano yefundi akansomesa CP2 fundi manjie ye nivo ya kanio rahake jaka ya bembea nzia ya ukaya ya universite hau ya lise shanju hamba kaya ikambabi hanao ija nefundia kansuma sema mwanamsho hangu wajao wabakarima vahe eke hado para fundi abi wakati huo abo hakansube sase dena fundi wasa tena ikawa hado para fundi mbaye ija ata semde rikaso mani mafundi ngabo fundi Musa na fundi Ibrahima mafundi wao zeraja zenda kwa jawahi wa washiri daraja za universite
sha wakaurisomesa nusu hao mkirishia kawa parisi daraja jizo sha wakaurisomesa basi zedu za hao risome basi rijari wasili daraja yokaya rijama kadara yokaya rede ngoza college ndabo kwa jawenda college ya juu ndongo ya lise kwa jai wahenda ngwari wa madaraka ya university ya juu tena ngwari wa madaraka yokaya rifanya experience ari muhazi mkuu ngwari wa madaraka yosaya ya ukaya ngasina experience ya hazi na bala wandu wala enivu hawe 4e yabona rengalientu harmweshio shashiyarabu wajao wala mafundi wakaurisomesa alifu hata ijo kati ya babu shawamba Qur'ani ke fasira hokaeni vwe hao kejaka daraja ya namna hiyo shakwa jaranchi uombieze duwa wana wasome wende bonze wawejeze madaraka ya teknolojia basa tile teknolojia kaya ukaze doktora za mahakume banu ya bira kasi hamba deze doktora za baha yo mfano mwandu wa siasa ya wewe mnajana wewe wandu wakahombea dua mafundi waho unanjezlie wongeza ilmu uchivode burahonda sa wongezo juma yabo wajaja hao waze hao wachomba hao mafundi wonsi pia ngwaombea dua bali hata serikali ngabo bize ya hiya jeliwa yusaidia wende wongeza ilmu rahane yue kanga sini yo avasa urejei sabu wenda waparsela ilmu izu wafanya hindi hukansi huangalia hena error ya hemri kao ngeda doktora ilona mahashirini au mahakume ikao kai babadili handrongo wavasa kajashinda azizi mbeya wewe mgu hauba hawasi ngabo teknoloji yinji yusadi yao uparise zila response rahana zila yaka uhundua mabuku na mabuku so wakati nunga una ordinateri hena ala ulita hao na jawabu ngocho apia mwe telefoni ya ungali jao na ilanga njao ulafundi ufanye recherche ila mama hakume doktora ola shage bidu afanye command ya shio shambu fulani harma university ya mahala fulani kanju afanye command ya shio mahala fulani ngebiza mahamili miraro hata kanju shinda parse malumati ya itahao harma shio fulani na abasa nga una telefoni yao ngocho parisa zile information zitahao iba wewe nga hamanda abunga bazabadilisha abeka hindri hawasi yonga rum harma technology lo abasa ne entinga zi evolue yabunga njoji kena ukena fahamu fikira ukaya kuchina droit ya henda wangalie haina foti wagono kaya ngodo kaile ka foti yanzi hata mafundi wonsi pia wone kazi la de erreur ujebala urongwena mnayi murongoza kidini kuhusu jana dalili ya aya Qur'ani au hadithi ya mtume nusuzi rokoyi shango sungo habari kubiri alafaki burengelu hayiho uromba mbalu hayiho ujabsa ngofuti masha Allah ngofuti bo doctor yo video ya kamili na jo kupita har mskaneri wallahi na Mwenyezi Mungu yesijaliyo tetanteti wanakartundani hata hizo nyinyi mwasoma ali haji wao Mwenyezi Mungu naturehemu sio video yako ya partage wa ukosoma hadithi ya mtume tujabalo kanza beje wado soma kwa Madina wado diramu ya Madina tujabalo kanza beje kutolbusa mlima manza uvuza dunia na mwishihili ya soma inataha yumli dhalim hatta idha ahadahu lam yufid ishabu msoma na yuho manta ya hadithi yone kwani Abi Musa yibosho ya ibn Adam waliha mtu jo mufte li hazani muftara hindi fize yuti haki tumati haki wocho vadabu wojewiri womsiso ntingamani haukaya kabati adabu ya ubalia hoshori memafundi watu hausani nesani mwe system haukayansi na ule la mwana wakati lonu
ne niveau ya msomo ndoniyo ye mwana hangu kaunge sem 2 sha gujo teknoloji inji yaku mimi nafanya maha shenda ya universite sha yeyo katrilo nunu gujo zinjira hanami ibabu ngena drama mbaba kuchelewa ibabu ngena drama ziyo hezi ntohelewa ya ndison la pizza wocho vada ganjao rejei harumaze mikro utaiswama shesintabisha wotindizo esintabisha udukaya ngabo mazwamana wa siasa sengozini wazitamhono ngabo mazwamana wa dini sengozini wazitamhono ngabo na wanu ngarujamba mazwamana wa dini wazitamhono ngabo mazwamana karujamba wanu réseaux sociaux wonche pia wazitamhono ngwaremo koti na magalio ensi obahani behwao bali wala rabogo una akili ngwasaidia unugwa hamada sinu ziwasuli bonti juu na rejebabi haruma e comportement ilo bonti juu ngwe shomna jana harenge telefoni hala pizza heheli nzao hata hatoshiha ichongeza la mafundi kabatu subuti hajatengweni kejaka kifu yabo wandu wa siasa dena mnaila uyo maud bali hata ila rambao de notabilité kabati notabilité wonti juu isayanga mia yabo maudu yensi hatu henamna rishi yao iraisi wa hedaula yatolomlao manani mpangao zikundi tena zenji harumwe miji zera horiho harumwe majuba ya misihiri harumwe emisihiri ya Mwenyezi Mungu mpange mshinji hamada huwa harumansi hamada ila inga mjoe konsekansi joka hujarumwe mahakumera gabili bada ujinga usorenge vungo endao yema ulama warende waradowe namna hii yema politisia warende waradowe namna hii izo zirimenye nchi haukama uduko joka wana na mru ya semru bahata le jeshi lisali kama li zingare nkaba yabo wakati hiyo hamba antikor mwanadamu ikao kangabo wadi kao 87 ndisa 87 pa parihana wadi wambao sida paso wadi huo kama jakadalao ekeli ya kahiti ngalilao ima soroda ya lozungoni hao ya mikrobio ya njia ketingwa glaze globalizao eni banba iso yuchengezao iwane na wade ya bongo iyode de shaula ilao eni banikawo yowana no wade yowana na mikrobu yode shaulo yode shahula shahashu lebungula hefsida la shahula sheba hata la malala hata shak edi banba johanda mbaba wota siha abota unono la de shahula ya lao damale sida ke jakara dalao ya bueno kajaro ne saint insi hatu isainja virus ye magardia he enchi de bungunga lilawo hambabi ngar singa lo malalao ngar shawra isi we dawla ye bobo ngar shaw baadhi ya wandu we bobo hanga sawa njo ambe mbano ngo ngabo mbabi wakati unu shale bungu ngar singo henda le domine le do la kala tuko parihaniha de bungu lilawo ye enchi ngar singo henele o tofa dabu ko to shamru ban tishia benjai helia ka urongoze artist harungo hela nzao bakawa na shitena wa mdungu wakaulapiza raisi wa hedaula wa heze réseaux sociaux wa juha na mdu ngulapizo hata mafundisha wa njia kwa lapizao opposition wa njia wa lapiza opposition tena wala ani mshajanja unjia haruma yentikao le bungu ngalilao ngilo na vitesse ngalilao abunga wendusha mbao collapse yentinge jo palalia ko jona mri amre salamu kujo henda msirini yakanuka amani ile jeshi karajo hata kama jeshi
lijujua henda abugar joka hatari han Haiti wewe zamana Mkomori nga zamana nizo wa kubali zende harme wakati lono unu ngozire mokoti bali ngozi saidio boraia wa politicien ngosaidio mfahamanda huo wishe mrubana ula mwana hao ya pizo mrubani hao mbaba wa mrima koti ngoshe mnugula pizo mjumba hao mbaba hao mwana nyuho ngomremo koti ani ye societe abasa horongo wena mna inu sina ujo urongowa batino kaya chipwasheo abo tina udunga kanja pwasheo na zona zinji ikawe propaganda inu ngendao hawinji ngamjo kala chondo kaenda bala unde voti ukawa jua kazali na mkerazi mchuyo kaya msikubali hoka rais zihazi yazifanya wabonti juu no wandu wafanywa hazi za serikali ikawa oblige wa voti mwaone namna kawe miji wajimobilize uchikubali kazi hali hashinda nukaka jade pa 50% na mkerazi banu propagandi zinundrabwe zo mambilwao ikawa fanyi hawizi ushokorijewa haukaya wanadamu haruma 191,297 wa voti 9,378 wanulewa izo de matete ya bira yode haki ya he mahakama yafanya ya kwezi wakati ngebido shindihe politisia kwezi washindwa kubaluka ushindwa uchirote yenti ba mwiswa yabo ngojolela dongo safara yinu ye safara ilewa yinu kabatubishi harme hafadhi ya henti si raisi wa daula wala ti depute kabati mrujo shinde ya rarie mahakama nani amani ya henti ye beramu ya hatu yode pepe yao kabati raisi jwamba mija uchifunge woi utarete woi hena mrujo fanyambi haujoka ajali ya mwana Mkomori hapo fu ujoliba ujoyesha consequence rekani ya webo kiki ikayuri yakanga mu matata yakaya huka zomana ya mwana Mkomori haupuse mwana Mkomori hende hawa mwananya haulwawa hamenye mbahindu ngawezo amana ngasina service secret ifanywa hazi jabu yakaya ngasina marainya wafanywa hazi yensi hatu ngiyo amani haukaya mahakama ngauna control heli wahamba yensi ngiyo su control yekandawe bo Dr. Salim anuhambie zo wizo yekandawe bo Mwenye Baraka anuhambie zo wizo kakabati kabati mricho kaunti pia jurwarie mahakama henti hatu kana ukara zenti hatu yende dakandaka mwende haruma hele dajine mabani hanyu mzima haunduwe chi hamferi hatu si marainya yesi hamferi hatu si watangazaji ya hamferi hatu dubu chaliza nuka ya Mkomori nguono ngasima shahidi banu ngarionao ezibirao mauru ntujohamba karja mambi aribo marainya hau karja mwechaliza ni bo kandida fulani wa malheureux ngari mambi yao dukaze dongari ziono sis karsina janibu isaturi mambi yenu kangari ono kanga bajuka danger ukayai hafadhi ya henti yatu ngio jadidi ye service secret ya henti yatu ngio jadidi kabati mrujo benya hena mrujo ka ajali ya mwana Mkomori hapu hashaya haufu ngujoreshe consequence na mchikubali kayo wafanya sila kengwa jovuka yeni afanyambi harimo wakati ula le 15
hauhonde wakati baada ya voti za sasa tolwa mono namna lejeshi lafanya hazayo kajanji ya hata ni rais wa daula de mahakama de hafadhi ya hensi ya hatu abingabo ngari mwechelezi zao ni nurdani buruhani wa jao gawo yabo hasanda we tena mkalimani wa opposition wa basa Abdushefu hena kalima wamba aonga la registre wao maneka mkomori hatulwa garini balenge hata wako utowa garini wende amana mjerende rafanya kampanya una mjerende watojo huja inge wabeshaze na wili watojo huja imana watu huja da watu wapara mkomoreka haparwa ya utukuze mpara sheka haparwa harumwenda yede arende bikana henda baade kam korompuwa na zijana watiti wanu mwazulu mwe maisha hao she safara yinu nyido mjozi ngaro handani ngamjo henda haruma pirizo nzima walanga mjula lula ba ubani nzima walanga mjo henda kaburi nzima hena mrikao ho hanza hero bila lamina ujo tia nkodo bonsi juu yanzi yanga mizensi ya hatu natende yeye nsi hatu ngajo ile hush jele ziduare ombao swasar tuna mahala rilio garanjensi hatu irohush tuoneze parezani si wazitimu ikazi ni kweli vorone malumu ya lumu nziani yafanyoze pare balotabu ya pare tuoneze fanyishihe riono wakati lo muoneze nsi ya hatu milioni na milioni zingo hena rumabonze haruma treatment garanjori one ka kweli yabo nafasi rione ka kweli zanongo za kweli bangara no eshantinga sifanywa uhaji narone etsamilo arone eshandani shetilwa garanjori zione garanjoze likoli za mangazi wa hao ne emergency ho wanatiti wanazijana ne misomo washinde wakingie misomo waloniyo waswile bonjijua waswile hospitali waswile dima waswile mahakama rizione kazi ni kweli lipanzalinu honazema omuhaunu mili yinu ribagabili irone ka wanadamu walangu ambao kweli ikaro no kangwa rahada yao abo wakati hiyo ujo shifajishiha position ka jojo rege majorité hamwe parlement kangwa njo afanye monsieur chancil wa jojo fanya kangwa njao chazo nzia za sharia kama ne esi nungi ramba rabu sheka nungwe chochi ndizo ngama njo mtenda mwenzi juu ngam njo mtende mfenyinyi ne ntinge jovuka shakabati mrujo bironche ngeni harmaze decision jore ngwani mahakama nene hifadhi ya nchi yatu ijipangi shandro ye bije yonuma isaito olwa ininkiwa federation iwasili ishe coach watu yekipi yatu ke jadid harmaze bachi jari gabi harma mizi milibano redora harma nchi ya Madagascar ngari umbawe machiyo riparise reneza tuchaji riparise hiyo ya borisa rikalifi wala arme coupe du monde yabona mkomari gujo furahi ze bije za FIFA ngajoje hawinji hena bavu ngarajuka na terre international joshinde kingiye ze bwana ze Ocean India hakwa ekipi hatu ngeoni hakaya ndio jadid yabo ni wakati lo jadid yabo ze bije joto la hawinji wasaidie sport yensi hatu ngejoenda basawe yemana ya entraîneur woy ya lobo ntijuba ya washilibo ya lo entraîneur wa ntia Comores la kasuda da wakana kodo hatawa mkumuri wa mankulia wakana amani kartujori buhawe tena ribwani ya mirabdu rutari ribwani hoka nsi gona kodo kartuj harende hiyo shababi himandro ujitayarishe ikango dungo za politiki zidunga na gudaba sa pange se parti zao ujahiyo dese wende haruma hele sha chikubali wanadamu wanu uchikubali wanadamu wanu kao wazoea uka haruma bana hamada zinu
ikao miongoni mwao haka gouverneur hakumbara yes munao kiki hakumbara yes hata onti pia bali karjomba kandida mzima basi wanadamu wonti pia waisawa kumbara hizo kabasa gwadi ngunji yao mijini wetindwa mbuzi yode hulka wakaniyo wakati ya mzima ndao yaka gouverneur wa sheso shengazija hena mfumbiri batoka utunza mbuzi ya basa zija zitransformewa ina juma ngwendo mijini ngwa chinza mbuzi dazila wizo kiki wendo akambe boni wendo la ibilisa ya kambe boni abasa wobilisa ubenuha hareje imroni babo harejeziwa babo sha ngwanzo zilambuzi adozi dungwa kati adoka dene raisi ze juma shanganzo aziparisa aba wapange condition rajine wadwenda wachinzwaze mbuzi henda mjiwendao jode namnika wareje ya basa hakaya shetani hatola mbeboni harejei abasa ngwanja wapange mbebo ya hao tena wadwenda wachinzwaze mbuzi wa mijini izode ziliwa basa abunge wakomori ngari wanao politiki kao ngiyo flu harumwe rainia abwezo za kanjore ni sehinti ngasina zinji zo hamba sharita uwa redominika ni episode yabunge abo mimi tinahani lo juma yabo hakanga njoka ya gabu wenji watona credit washinde watimize mipango ya hatu abenge tinahunga bize credit ya hanyu sha ekambunga njwara Émission nukakamchudunga nziaza director ma sofatv.com sujohanti Émission armo Facebook wajao ngamjo hidunga harmo habari za Comores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.